berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Shalom mahubata ganup. Shalom. Salinaris salam mahubata ganupan narohi gerejaon. Salam sehat. Salam sehat. Sonai humani isabahan nami nasiam haganupan nai rumah orang tua nami. Sonai humani age keluarga nami. Naman dihuti kebaktian Bani Sadarion melalui live streaming. Horas, salam. Terpuji ma Tuhan si madagoluhta. Na tetap marmudu-mudu janah na mambere na perlu bata. Ipatalar do holong ni Bani haganup na tinopa na i duniaon. Tarlobih hubani hita jolma. Imasuki hitama minggu tasadarion minggu misericordias domini. Artini idop ni uhur ni Jehovah do namanggo kita noon. Janah sadarion iparingati hita sebagai minggu hari bumi sedunia. Topik minggu anta manggoluh ibagas holong satiani Tuhan. Tema GKPS tahun 2020 sada hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema mangarahkon kuria marsi tukolan pakon marsi patoguhan apa marsi pardiatean mando pakon parutolon nigoluh. Amin. Sonari puka hitama kebaktianta, paunduk hitama dirita, iberehanami panorang saat teduh. Amin. Riapma hita jongjong. Bai perpoltak ni mataniari sogot in, tarboge lur-lur doding ni manuk-manuk in. Puji hita Tuhan ta marhitayon haleluya nomor 477 bait sada 2 pakontolo. Lur
ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Ay barang isi ibagas Kristus na tinop panabaru main. Domasalpu si sapari, tonggorma, doma gabe na baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata, sito pahaganup na adong ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Pujian nami doham namar kuasa jalan namar khotak ihara jawanmu. Hamdo naibata Jehovah namar mulia jana pitor. Raja ni segala raja namar kuasa bani segala na adong. Roh donuan hanami marsombah hubamu bani minggu hari bumi sedunia panorangon. Terima kasih Tuhan nami halani holong pakon hasit tonganmu na tetap talar itongah-tongah ni duniaon. Ham Tuhan sito pasagalan nadop adong pakon na adong nuan sonai na sihol adong ope. Pujion nami doham jana irik padas kontonggo hatari makasihon nami. Halani segala nadop ilayak konham huben nami. Jaloham matonggo apa persembahan namion. Ham Tuhan naibata alpa pakon omega. Naibata napasing jana tetap rosi sadokah ni dokahni. Amen. O naibata goklongang dourhu. Anggahu didah tina pamuin. Puji hita Tuhan tahumbani doding pujian. O naibata sangap doham. Karupan
bani pardingatan minggu hari bumi sedunia sadarion, isadari hita dopa boa bani padaran ni guluhta, hurang ope hita memberi diri, lahoman ramut kon apa masarihon tanahon, apa na adong ijon, asibui tetap dear janah jenges. Halaniai diar mahaganupan hita mengaku, jana masupot kon dosata ilo beni Tuhan ta, martonggo mahita. Roh dohanami nuan manrogop, jana marsombah hulobemu, ham Tuhan nai bata paridop niukur, bani ari namar sangapon. Mengakuhon pakon masupot kon dosa apa hahurangan nami kubamu. Tong-tong do idirin kon hanami pasal hagogohon ni kuasamu bani ganup na tinopamu. Tapi gati dolang ibere hanami diri nami, laho mamikirhon apa masarihon na tinopamuin. Izin roh namasa na idopak kon hanami, khusus ni bencana non alami pandemi COVID-10 siya, pakon bencana alam banjir bandang, bani piga-piga yanan, marhoru, gabe songgotan jana mabiar mahanami, HP masa pehaganupin, buido halani pakorhon ni ulah ni jolma nalang maramot kon tano apa pangisini. Ham Tuhan marpangan juma hamban nami. Sasapama dosa apa palanggaron namiin. Buhay jana rajai hama uhur nami. Ase tetap persaya jana martinger ni uhur bani kuasa apa hagogohonmu. Kuasamu ma Tuhan ajam konon nami. Laho mengatasi ganup na masain. Patotap hama ha persayon nami. Ase tetap hanami marpangarapan do pakam, apa bani haguluhan na tetap na dop ipasirsir hamban nami. Ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Tangar anjaga persaya hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosatta. Ia do pardiaran pasal sehon segala dosatta. Tapi sing pitah dosata, tapi dihut do dosa ni haganup duniaon. Ibaga solong ni naibata, domay sasap paganup dosata, halaniay. Pataridakon hitam matanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Durus daroh ni Yesus in idolok Golgata, na paubah kon uhurmin, isa sabdo samin. Puji hita usai Tuhan ta marhitehon haleluya nomor 322, bait sada pakon tolu. Apa
Bahasa hitama pesalmen bindu 66 ayat 1 das kubanisia secara responsoria. Bani pambubai kor sada pesalm sada doding. Marop olop ma bani naibata nasyam haganup tanohon. Hatahon nasyama bani naibata bagal niin sagala hurjamu. Pakorhon ni timbul ni hagagohonmu. Ningon domar sombah hubamu sagala musuhmu. Roh anjahatong ornasyama pambahenan ni naibata. Gok kuasa do pambahenan ni dopak anak ni jolma. Naman rajai tong-tong marhite hagogohonni. Namakawahkon segala bangsa marhite panonggorni. Ase ulang mangenjeng halak panggeori. Ia namambahen hosah nami manggulu. Anjahaseng ilopas nahen nami tartolsu. Amin. Batu gingging natuguh, hamdo batar-batarhin. Puji hita Tuhan tamar hita haleluya nomor 347, bait sada 2 pakon tolu. Bani bait patoluhon, riap hita jongjong. Saksion hita maha porsayaon tain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani naibata bapa,
pargogon na sotarimbang, na manok palangit pakon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni bata nasasadain, Indo Tuhata, na tinubuh kondisi Maria sangga nape haliapan, marhite tom dinapasing, na manaron na parangit, bani pangulang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mati anjaha itanom, turun na koritoru, mulak manggulu kumbani na mati, bani ari patulukon, naik ke surga, anjahun lisyamun na bata bapa, pargugoh na sotarimbangin, kunjay maya mulak magira, lau manguhumi halat na manggulu, pakon na dop mati. Aw persaya bani tondu na pasing, bani kuria parsadal na mapasingin, parsaoran ni segala na mapasingin, bani sasapan ni dusa, bani parpuon ni akuna, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Sonari dasmita bani acara khusus. Refleksi ramot kon hitama tanoon. Anggopuho hita sihol mamukka horja rohma sondang ni mataniari merdeteng milas membahin lang tardogey be tano. Naahap kondoay tapi lang nabotoh naha mandupakon ay tanoh urah mandohorah suan-suanan pe melusma homa. Nini halak na pentar, doma manipis bahkan merlubang maojon. Hayu iharangan doma lamin roh otikni, halani itabay, tangan-tangan ni halak, nalang marosuh mangidah, jenges ni tanoon. Ganup ay halani sihol bayak, marhite mamboiskon ganup hayu na jenges, janah maratah i atas dolok-dolok. Hape, paimahon sada hayu marbagal, das bani namar tahun-tahun dokahni. Hawa pelambin roh milasni mando terus. Nahinan sejuk dosonari, tapi lambin roh milasni. Es naikutub pe gabe marbah, mambahin lambin roh naik ni permukaan ni laut. Masa cuaca na ekstrim, lang tarsibar roh hamagawon nalang iharusuhkon hita. Ang gumaseda tanoon, seng tarian kon be, huja mahita laho. Dong donani tanoh apayanan nalegan bata, laho manuruskon parguluhonta. Nini hata bijak nagati itangar hita, jangan wariskan air mata, tapi wariskanlah mata air. Tot tutugas tadolaho menjaga asedear tanoon. Boy mambere haguluhon bata, age bani ginuparta nalahoroh. Halaniay, jaga janah ramot mabahin hita, tinopani naibatayin. Ningon dingat hita mahita, paboa tanoon, Tuhan do simadasi. Lang boy hita marurur, laho mamakai ganup nadongon, laho matsuhuni ganup sura-surani uhurta sendiri. Martanggung jawab bani Tuhan indo hita, bani na menjaga tanoon. Gabe kuria na marbuah mahita, memberi dampak bani hata torsani hadiaron ni perguluhon itanoon. Si panramot kon mahita asediar lingkunganta, ase sonang hita mangguluh. Ulang gabe si parseda na diar hita, halani anggodoma maseda maholma padiarhon. Aido pandiloon ni Tuhan batabe, aima manjaga apa manramot kon nadop tinopani in. Amen.
Tangarhita, Tona Pimpinan Pusat. Gereja Kristen Protestan Simalungun. Pimpinan Sinode GKPS, Eporus, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Val Ulrik Munte. Nomor 172-3-PS-2021. Hal Tonahni Pimpinan Sinode GKPS Bani Minggu Hari Bumi Sedunia tahun 2021. Nahinaholongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan Dibe. Idop niuhur apa damai ma Bani Nasyam Hasoman Sahapor Sayaon ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus nado puhoin. Selaku pimpinan Sinode GKPS nadop itotapkon Tuhan marmahani kuriani ihasi holhon uhur namido bani minggu khusus on pagol pahon nasyam aseman ramot kon haganup tinopan ninay bata tardilo dohita nadop itopa usih hubani rupani ninay bata lahu manuruskon aha nadop binahen ninay bata hubani tano on ase lambin torsa janah gokandear in. Dumuhujin siholdo padason nami piga-piga tona parmahanion hubani nasyam na parlobi. Hari bumi na iperingati hita panorang on gabesada kesempatan na madear doon bata laho paorot kon pardomuanta pakon nay bata marhitay ganup tinopani. Panorang on homa hita paratah kon pasal hajonjongan ni sagala na tinopan niin dop itotap kon nay bata laho patubuh kon sada komunitas nagokan dear itanoon. Hajonjongan apa keberadaan ta lang tarsirang humbani pardomuan ta pakon nay bata panopa pakon hasoman jolma sonay pakon haganup na tinopa na gabe pangisini dunia on. Halaniay maningondo tongtong dingat hita pabuwa sagala na adong itano on dongdo pardomuan ni anjaha langboy hasirangan antara nasada hubani nalegan. 2. Hari bumi na iperingati hita bani panorang on siholdo mandilo hita laho paubahkon uhurta. Iakui hita do paboa hotop do gabe maseda pardomuanta pakon nay bata. Pakon hasoman jolma sonay pakon tinopa nalegan binahen ni sagala na masa idop pakon hita itanoon. Iha perol hita do patorsahon pardomuan nadop maseda ay bayan hadearan ni parguluhanta itanoon. Halaniay bani hari bumi sadari on mandilo hita roh hubani na ibata sitopa apa simada sagala na adong nalaho paubah kon apa payuhon uhurta laho mangidah pabua argado bani na ibata sagala tinopaniin. Patuluhon. Hari bumi na iperingati hita panorang on siholdo homa mandilo ase haganup hita sirsir mambere diri gogo apa panorang manramot kon sagala tinopa sonay age mangurupi hasoman khususni na terdampak secara sosial, ekonomi,
pakorhon ni COVID-19 siya. Marhitay na sonay dohita boy marhataridahan ahana hinatahon ni temata kegiatan tahun 2021-2025 na makatahon hasadaon pakon pangidangion na marbuah. Anggo itongos ham tunduymu tertoppa masidia anjaha bayuma rupa ni tanoon ibahin ham. Salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eborus, Pendeta Dr. Paul Ulik Munte, Sekretaris Jenderal. Sonaima membaca surat tongosan. Na mengihut penegasan warta. Penegasan warta jemaat GKPS Cililitan Minggu tanggal 10 April 2021. Na berlebih, kami mengingatkan hubata haganub jemaat GKPS Cililitan asyik tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, tidak bersalaman, dan makan makanan sehat dan bergizi. Napaduahun, pembinaan edukasi Hubani Samas Minggu tanggal 10 April 2021 pukul 10.05 WIB sampai selesai. Ase Hubani Nasyam Majelis Samas hadir bani panurang on. Patuluhun, pertemuan PHMJ, pimpinan harian Majelis Jemaat Pakon Samas dan keluarga Tapang. IPA masa bani hari Sabtu tanggal 24 April 2021 masuk pukul 8 WIB sampai jam 12 WIB Marianan IGKPS Cililitan on. Acara percakapan PHMJ dengan Samas dan keluarga. Pakon pengumpulan formulir pilihan ni Majelis Samas atau Situa. Ase Hubani Nasyam Samas Roh Tapang bani hari Sabtu tanggal 24 April 2021 masuk jam 8 WIB tepat Marianan I Gerejaon ase roh ma roh paupatkon pertemuan orang tua pakon niombah nalahomalua sidi nadop marguru bani angkatan 2010 siah pakon 2020 nalape dihut sedia angkat sidi. IPA masa bani hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2021 masuk jam 10.03 atau jam sada siang tempat irumah ni Bay fasilitas Zoom meeting GKPS Cililitan. Acara persiapan pemantapan angkat sidi Hubani Niombata. Ase Hubani orang tua nami nalape sidi Niombani bani angkatan 2010 sia 2020 hadir Zoom hita sadarion persiapan pemantapan lau sidi Niombata. Na mengihut sadarion Minggu tanggal 10 April 2021 Doma pertemuan patoluhon Niombata marguru malua halaniai Hubani orang tua ase paingat kon Niombata dalam rangka mendihuti perguruan parguru Niombata harus berpakaian rapi seperti ibadah ke gereja. Langboy marsalana pendek ibadah ke gereja. Anggo remaja kan dong mamar salana panjang ay. Nah anggo salana pendek pedong salana ni ya usahon salana panjang ma. Nah berikut menyediakan alat tulis, buku tulis, Bibel atau Alkitab. Nah mengihut duduk rapi di tempat belajar
atau ruang belajar. Langboy di bawah pohon. Nah berikut, wajib buka kamera selama ibadah dan marguru. Alani ibadah dulu be niumbah taai. Ibadah kubani remaja. Nah mengiut wajib hadir kecuali sakit, ada surat keterangan sakit dari dokter. Lalu sakit ini apelangan dong. Naboto sakit. Nah berikut hadir tepat waktu pukul 13 WIB. Ulang pertengahan baru muncul. Harus taat aturan. Nah berikut pertungguan sektor Bani hari Kamis, sektor Sada 2 Tolu masuk jam 10 siang WIB. AC hadir mahita pertungguan. Untuk sektor 456 hari Jumat tanggal 23 April 2021 masuk jam 10 siang WIB. AC marsiarahan mahita. Nah mengikut kebaktian Minggu tanggal 25 April 2021 aima sektor 456 masuk jam siang WIB. Nah berikut himbauan hubata Jemaat GKPS Cililitan, AC Tongos Hita, Transfer Hita, Galangan Pertonggoan, Kebaktian Minggu, Bagal Niuhur, Siluah, dan lain-lain. Hu rekening GKPS Cililitan. Nah berikut himbauan hubani majelis, AC serahkon hitama, transfer hitama, tok-tok riap majelis. 100.000 per tahun. AC Doma lunas, iharapkan lunas paling lambat bulan April ontene. Aido sumber biaya pengelolaan ni kuriat tahun manipat setahun. Pakon ni hubani pengurus sektor sadadas kubanionom tok riap sektor dalam rangka mengisi kas ni kuriat tahun biaya operasional ibahen ma setiap sektor 5 juta. Halanya kita ganupan terlebih hasoman nami pengurus sektor boy ma icicil on doma selesai 1 catrulan masuk mahita hucau kedua bayangkung kita Mei ase cicil hita. Nah berikut hubani hita haganupan ase tongtong mahita paingat kon hasomanta laho marbagel nihur tene. Aima tugah-tugah na masa pakon na laho si pamasaon hubata haganupan. Sadanari. Mulai sadarion etongon ma menjadi keluarga baru namargoran John Peter Damanik Bapa, Pakon, Inang, Eli Dayani Rodearni Borusi Marmata, Sedea Doma Manjalo Pasu-Pasu Marhajabuan, Bani hari Kamis tanggal 8 April 2021 IGKPS Sarimatondang. Hubani keluarga ai berdiri di tempat. Selamat datang di GKPS Cililitan. Alamat ni sedea Hundul Malaysiam. Alamat ni sedea Ibabelan masuk wilayah kerja sektor Tolu. Hubani Nasiam pengurus sektor Tolu sambut Nasiam Bapak keluarga Nabaruin. Terima kasih. Sonari masuk mahita hubani tonggo pangapitin. Mertonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami. Nesumbah ka nami ham marhitay-hitay anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih masumbah nami hubamu Bapa. Bani sa mingguon domma iramot kon ham hanami haganupan. Jemaatmu GKPS Cililitan baik maay namar minggu irumah sonay namar minggu igarejaon.
Tuhan na ibata Bapa nami, haganupan in, alani idop pokon ni holong niya temudoin. Tuhan na ibata Bapa nami, martonggohan nami huba mo Bapa. Itonggo ka nami, orang tua nami na lansia, inang Naomi, niyombah na tading maitek. Tuhan na ibata Bapa nami, tatap kam masidia Bapa. So na huma Bapa, itonggo ka nami, perekonomian ni anggota jemaat mo GKPS Tililitan, bani panorang on Bapa, pada masa COVID-19 on, memang ekonomi nami lang ope dalam keadaan stabil. Tuhan na ibata Bapa nami, hamda sa pangazaman nami Bapa, haganup horza nami, hitay mumain, lahu mambere pasu-pasu, hubani kehidupan nami. Tuhan na ibata Bapa nami, martonggohan nami huba mo Bapa. Itonggok ka nami, jemaat mo na berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan na ibata Bapa nami, yudut kam itambayham, usia hubani umur nami Bapa na berulang tahun. Sonay humaale Tuhan na berulang tahun pernikahan. Tambayham pasu-pasu Bapa, itongah-tongah ni keluarga nami na berulang tahun in. Tuhan na ibata Bapa nami, martonggohan nami huba mo Bapa. Itonggok ka nami, program ni jemaat mo GKPS Tililitan, buhay tumang program nami Bapa. Tapi huba mo dosahan nami marondos, haganupan program kerja, nadop iren sanon hanami Bapa. Tuntun ham hanami, ase boy mardalan in, ibagas na jenges. Rossi program resort GKPS Tililitan pe Bapa, mardalan huma ibagas na jenges. Tuhan na ibata Bapa nami, martonggohan nami huba mo Bapa. Itonggok ka nami, niyombah nami pemuda, nadop marhorza, pakon na mencari pekerjaan. Tuhan na ibata Bapa nami, bani niyombah nami na marhorza, jadikan mereka menjadi pekerja yang bertanggung jawab, disiplin. So na humaali Tuhan hubani niyombah nami mencari pekerjaan. Tuhan na ibata Bapa nami, bereham matungtong hubani side Bapa horja, na sesuai disiplin ilmu ni sedia. Tuhan na ibata Bapa nami, itonggok ka nami Bapa, niyombah nami na lape mendapot pendamping hidup. Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo tongtong hasoman ni sedia Bapa, na laho manori mencari jodoh, na sapadan ubani niyombah namion. Berikan kepada mereka Bapa keindahan pada waktunya. Terima kasih masombah nami hubamu Bapa. Itonggok ka nami, secara khusus Bapa, niombah nami Ranggi Saragi, nalaho tes UTBK hari Senin on Bapa i Bandung. Tuhan na ibata Bapa nami, ukap kam uhur pikiran ni Bapa. Asihaganup pertanyaan-pertanyaan na ilobeni Bapa bisa dijawab dengan benar, sehingga niombah namion boy tercapai cita-citani. Terima kasih masombah nami hubamu Bapa, niombah nami na sedang belajar SD, SMP, SLTA, mahasiswa Bapa, tuntun mereka dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hamdo tongtong pangazaman nami Bapa, secara khusus subani namatorasni, khusus ni SD Bapa, biarlah mereka selalu rajin dan selalu hidup mendampingi niombah namion Bapa. Tuhan na ibata Bapa nami, berikan kecerdasan hubani niombah namion. Tuhan na ibata Bapa nami,